سلاوین گرم و گلک بخیر هاتن برنامه دی یا کرد کنکشن لیره لواشنطن جه دنگ امریکا دخیل شمو هیویا دمین خوش جوارا دکا ده برنامه وی جاری دا وک پنگاوک جبو دیار کرنا پاش روژه حریمی پیشمرگا کنترولا نفتا کرکوک دیکن دو خانمین کرد بحث دردسرین گل سوری و کردان دیکن پشتی شورشا دجی اسد درست کرنا درمانی ریگرتنی لی وگو هاستنا HIV سلاوین دوباره گرهیک دیا وریسی آلوزی پیواجویا سیاسی العراقی وبو پارلمان عراقی سروکک نو هل بجارت لی پنگاوا هری گرنگ و مزن و بزحمت یا عراقیان دست نشان کرنا سرک وزیر داهاتیا لوی دمیجی رخصیا چافدریا مافی مروان رخنه لهیزن عراقی دیگرا جبر هریشن کورانا لسرمدنیان دكتور فؤاد معصوم دبه سروکê nûyê Iraqê û bi hilbijartina wî rêxweş bû bo damezrandina hikûmetê re. Siyasetmedarê Kurd yê heftê û şeş salî bi fermî sûnda serokatiyê xwar. أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على استقلال العراق وسيادته. وأركيوي يكي دي أوبا جه فراکسیونا مزن یا پارلمانی بخوازه حکومت پیک بینه لی دست نشان کرنا سروک وزیر نو کشه یا هری مزن یا عراقیانه اف پیشوچونین سیاسی دبن لدمین گوتون دو تجی ددومینن و دمینن آستنگا هری مزن لپیش حکومتا بیجی رخصتنا چاودیریا مافی مروفانجی دبیجه دی ایریشین فروکانده لسر فلوجا موصل و تکریتی دهان سیویل هاتنه کشتن اوب کورانه اوتینه بومبه باران کرن. دی سردانه کنه چاوری کری ده جبو عراقی لهمان روژا هلبجارتنا سروکی نو سکرتیری گشتی یه نتوی یک بوی بانکی مون رجدی لریبری عراقی کر گو کار بکن جبو پیک آنینا حکومتک نشتمانی. ده همان دمیدن توین یک بوی دبیجه کوملا دولتا الاسلام داعش لباجار موصل و در دوراوی فرمانا ده کچو جنا بین سنت کرن جدری نتوی یک بوی دبیجن او کتنا غما کارگریا و فتوی لسر نزیکی 4 میلیون جنو کچان و لقمان احمد دنگ امریکا وجبو پاراستنا بیرن نفتی لهرما کردستان عراقی حکمت هریمی پیشمرگا هنارتنا کرکوکی و دورو برین وی برین ها او هرم دیجر کنترول حکمت عراقی دابون لی هزین عراقی نشاخ البر داعش و پیشکتنین داعش بگرن نها کرد کنترولا وی هریمی دیکن لی گلکس وساد بینن کو کنترول کرنا بیرن نفتی و دورو برین کرکوکی جی بگشتی پنگاوکا بودیار کرنا پاشا روژا کردان جفریانگ سردانا پیشمرگان کربول و دفری کرکوک لباکور عراقی به قام به پترول زنگینه و با جیرکی فرنجادیه به سالان کرد عرب و ترکمان لسر خودیبونا و شریدکن لینها داعش دخوازه لیبه به خودان لماها ششا ای سال نابودنگین مرخاصیا پشمرگت حکومت هرم ودا دماوان برسینگ لداعش گرتو جبوی پاراستنا پترولا کرکوک و درخستنا چکدارین اسلامی چونه ویره. افغانه ها دیروگی لکرکوکه و جهر 4 آلیون و لبن زورا شمشیره سمبولک زق و آشکرای لبهای پترولا دوره همجی که کیوه بکاره و کنترول بگه. نها افجه کردستانه نفتیا کردستانه دوی نفت جمرة با و برافانی جتوا ارد کردستانی بکن. پیشمرگ همی باش فرمانم برای و دبن گرنه برای تفنگان ویج گلک آلیان و لسروان راست ببه. لده سال بوری حتی اوی مها 6 سال پیشمرگان دست به پاراستنا دوری کرینه با جری چود جاران هنده تناهی لیدیار نبیه. لدمیکو او یکیا پیشمرگه هم باجری ده پارزه یکی انوان نمازجی پارزنینگهن پترول ده پارزن. هندک سربازن لشکر عراقی پشتی هاتنا داعشه چکن خواه آویتن و روین لی پیشمرگه هم بری واجیوان خواه دیار کر وان برسینگ لداعشه گردو او دری خستن. Daesh came to try to control Kirkuk, but
وندزانن داعش هات كركوكي بقرا دما مزاني ام هاتن كركوكي وما كركوك قر ما اوج دفرع كركوكي درخستن. جالين باترولا كركوكي و بورين و ين باي حسن نهال جير كنترولا كردان دانه بري بورين و جي نهابو آلية باكورو تركيا هات نوگو هستن برف بندرا جيهان. حکومت ناوندیا بغداد به تورای رنگ ودان هبیه لدور ویدس به سرداگرتنا کردان با سرچال و پارزنینگه هن لی کردان به رهن و زلالی مسوگر گرینه گو اوقت دورین نادنه و بغداد. پترول هر وکی کرد بیجن شنگست پشت راست کرنا پاش روژا کردستان سر بخواه. و دشار پتر جدو حفتیان یدنیف برا اسرائیل و حماس دا تقدانا شیانا حماس بو هاویتنا موشکان بو نف اردی اسرائیلی بویا آرمانجا یکی یا هریشن لشکری اسرائیلیین پیاده و اسمانی. پشتی چند روزان اسرائیل نش به هرشن فروکان هاویتنا موشکان جغس بو ناف اسرائیل را گرد و دست به هرشا پیاده کرد به مبسش ناورنا تونلن و گاهستان چکو موشکان. هیزن براوانی اسرائیل ویدیوین شروان دیگه چکداران نشان دادن. اوینه این چون نافتونه که دا چکداران او بکار اینایه حتی بکن اسرائیل. وزیر براوانی اسرائیل موشه یالون گفت وان چند تونل جناب برنه و ین مایده بین حرفاندن. حماس جی ویدیو شاندنه تیدا شروان دوان ده تونل دا به چک و دیار دبن. لی حماس بیشت تونل بو گهادن خارنو درمانو و ستمنیت نبکار اینان. دیگل درست بونا دردک مروانی لغزه اسرائیل هیرشن خو نراوستینه و حماس قایل نابه به پیش نیاز مصر با آگر بسته. بخریا دوسکی دنگ امریکا. تماشاوان هیجا گلی سوری و کرد لسوریا بونا خودی گنجینه که دولمندا چیروکن درده سریه. بریوان احمد یا 24 سالی یک جوانه. بریوان خان لدسپیکا شورشا سوری لدجی رژیمه لشامه بو او چوا کمپی یرموک پشتیهاتی آزاد کرن جبو آلیکارین ساغلمیه لی لور تیگرتن بدست کمالکا اسلامی. دپی راجی چند تروجان تی آزاد کرن لی دوی کمپی دا آسی دمینه دنبرا رژیمه و کمالین رکا برین ویدا. ام بسكايب دقال بريفان خان اخفتين جبو ما بحثي وان درد سرياكرو روجن نخوشن كوي درباس كرين ما حفتا سيج دسبيكر حصار دسبيكر نما تشتك يعني خوار نما بخوار نما درماني نما تشتك نما دويدا ما اختار حصار دسبيكر تشتك شي بو نافي الرابطة الإسلامية دركت نجبو تشتك هي جيش حر تمام واي ناشط مدني ويبيقرن اف تشيكا عمبون وفعليا يعني اي تشت نوكوان او يبيقرتن او اجبر انه خربونا خوش خلف كير دخل ياك جوان ازبوم از نمو حجبوم يعني مكار ذكر مجال طبي فمشكلات جوان هبو انه تشاوك كتشيك نمو متزوج كرمانجه كرده واختاز هات مقرتن وسربي اساسي طبعا قال لك تهمج مرخصتن تهماك يكجي انه از بعميلج نظام رم يكجي انه از شما كردم از كردم وز هاتم في تشتي يكجي از نمو حجبم يكجي از كافرم بلقو از علماني مم از جماعتي مجتمع مدني مم يكجي بكيكي لانه از كردم فاز هاتم خيرا كرني لوان بكم لور مقرتن دستي من قريدان استم جافي من قرتيبو ومتش نديت يعني بريفان خان قد ليدان اشكنجدان رفتاري خرابي او برا ليدان تنبو ليدان مندان قالك تش قالكي سر مطرسيان خل يعني خلكي انه بري تخوازن بيك اشكي ليدان تنكرن بس فرد قوتني نخوش كرن يعني قوتني ايشان قوتني برديشان قوتني استم جافي من قرتيبو پر زحمت بول من غرفاك پر بچوچك بو دنگ بس دنگي وان سريم دبو يعني ما بس دنگ ذكرنا بس وقتا دنگي وان هات او دهات ندريفه تكرن تحقيق او بكن تم برمن دقران قد قرتن تشاندي الجموان ماي از نهر رجال ورما رجال سسيا جو هات رخمن طبعا بس دنگي وان از تشتكي نابينم بس از دنگ بهسم
جمر قوتن والله تشتكل سرتة تنيت يعني ام قال كي سباسيات تكن قوت في تشتيق اشتك حمي كريج فان خلكاني قمار فان خلكاني بيس بس وكنهات ميفان الرخمة ميفان الجماع وبس برا في خلوة مع ربك يعني بخداي خوروني أفشان روجانات بخداي خوروني بشتي وي من نخور حتى نهر جام من خوار النخور بجاري يعني ندخور بس من قرطي آفي بتخور برد عداي وانكر يعني قلكي ترسيان انه تشتك مور وخلكيش درفا برد عوام تكرن فترسيان انه از بمرم ام تشتك مور وبرد وكتشكر زانب يعني مجيب سلمانتي تشاود انه كتشكر فت وبيجر يعني ويجوان برد تشتك بيس به وان روجاجي تد كامبي يرموك دا آسيماي تد قال جمالكا تشالاكوانا چما جبرچ اون آسيمان وچما نكاري خوارزگار بكن من الرجيم جباش ويجرت وشبيش ويجرت حمر لي قرتن فتنما كار ندر يعني رجيم افريل ما قرت رجيم منطقة قرت نهش حمر جي قرت وهشت يعني هشت انه ام بمرن الويداري ريا انه خلت دركب انه درباس بن خوارني بين ان درخن وتخني او جي تنبو فاف ليسكت وج نظام انه مولوك وجندرجي اسلامي دركتن اسلامي ما متى شاروار كرن يعني هيومن رايت ووش رابورتك للسروا درخستيا تا وجماركا خانمن دي ان سوريكو روبروي وان نخوشيابونا جبو في رابورتي وش قوت يعني اون چدي بيجنا في رابورت حياة چندي راستين روشا سوري ديار دكا براستي يعني از ناس بيجم روشا سوري برز خرابه نج عليه رجيم نج عليه ليشگری آزاد کشتن پر هی برچیبون پر چه بویه نه درده ما بوی بس هم خلکه تیر بکن يعني نه مكار دكن بس انه هم خلکه تیر بکن هر در داعش يعني داعش دركت ليسكاك دولي قال كي خراب سرمهات ليسكرن يعني باشا بري بان خان ببورا تنهاجي تدفيت كاري مروفاني بكي جبو علي كاريا خلكي سوري يعني تنها الجيكي تناعبت يعني تدفيت تدور بجوي روشا كوتاديتي ونخوشين تل سوريا ديتين راستي من كاريبو يعني خلكي من خلق أزبان برشيبهم أزبان قريام كشتني وان ناب دستيمد يعني موان جيان نوان وان بقران اختار هات مديت انه بلكي اسكارم تشكيدن بكم از نكارم ولو بهلم يعني تشتين دس بكر نشبو انه از والله خلاص اجيب وما غيني خو از برفم خلاص سكني قال كي سباس بريوان خانه سفيدارم سركتيبي سباس قال لك سباس وجبو بتر آگهداری دردسرین سوریا بینو بتایبت کردان خانمک جا عمودی فوزیا خشو میوانه دنگی امریکا بو هفکار هیرو زنگانه هف پیوینک دگلوی کرب تایبت سبارت گوهرتنی جیانا روزانه جدمی دست بکرنا شورشا دجی اسد سپاسیاتت کم تو ایرو الویری آماده بوی سپاسیات کم ایرو الدنگی امریکا آماده بومه بليتونا جي سوريا هاتيا روشانا هاي سوريا تشوايا والله روشا سوريا قال لك خرابه فردي روش افاج روشان قال لك خرابه تش قال لك بهابونه كشتن شي دبي جا اوجي دربن درن كردستان عراقي تجابوي كردستان تركي جبر ظلمي دربن خورتي خو شان دنيا اوروبا جبر عسكرية وأنا ببنى عسكرية وبين كشتن. بله. وهجبر فينا قال لك روش قال كي نخوش بويه. دوی شورشا سوریه دا روشی جنا کردا چوایا. روش جنا کرد قال لك پیش کتی قال لك خو آزاد دکن. جنا کردی دو جاری مظلوم بو. دو جاری يعني جار كيش بو جبن ظلم ظلام در كذا. خو آزاد كري قال لك وجبن ظلم ريجي ميجي شورشا يد شورشن قال لك والله بيبي زلام رنا خباتي بزلام عرض كشروشا دس بشورش يبويه جنا كردجي سر بياير وننشتيه وخباتي دك جوار ريخستن تشيبونه نافن تشيبونه جوار قال لك بله قال لك فيش خستنا فوزي خانم نها مالباتا تل كديريا
مهلبات عمل باجاري عمودي هني باجاري حسجا هني اللي قام شلول دربيسي والله روشان خرابة بي على تريكين شفرة الشيدني ودنيا قرمي بآف دمينين وبهاي وقال لك روشان خرابة نهاتو هاتي أمريكا بيريا خلقي خناك ما لسيريا تشاوز بيريا واناكم والله دي طنقاية دنا أزبيريا وعندكم يعني نا وقتها نولو بايا بس طنقاية دنا أزبيريا وعندكم قهيمة بريمة زاروكيمة اشتكل سوريا يعني أهلي كردي روج آبا قش وهو بريماني قش أهلي ماني يعني فرقتنا يجي أهلنا أهل هي بدارم كسكارتا بسلامت بن وقالك سباس بو تأجي سباس بو وجي دنجي أمريكا ما ذكرين بو ميباني وإن شاء الله خدي وبيش بخينة بلدي كرد قشي بيش بخينة إن شاء الله زور سباس زور سباس خوش وزل كنكي تمل سوريا تمل دنجي وقداري ذكر والله ما دبو ساعات بينج بله متاري سر دنجي أمريكا وقداريا وذكر وتم وديت زور سباس سباس خوش ولداوي قال لي تماشوان هجا بنجافين قالك باشو برفرح لفان صالان هاتنا عافتن جبو شار سركرنا نخوشيا ايدزي لكونفرانسي افصل يه لمالبورن استراليا تايبت مندن في نخوشيه قالك كيف خوش بن جبو وديتنا حبن ريغرتني لفقو هاستنا HIV دستكفتي تندرستي نو جبو شار سركرني جفيروس HIV يادبا اگر نخوشيا ايدزي جهه رضامندیا کنفرانسی سالانه 20 بو تایبت به ایدزی درمانی نو جبو ریگرتنی لفگو هاستنا HIV کارداریک مزنا به $1,000,000,000 دکتر لویس لورس جا آجانس ایدزی آنه توین ایگرتی دی بیجتن اف دستکفتی زانستی جبو چارا سرکرنا نخوشیه و رنگه که حبایه جبو ریگرتنی لبربلابونا ویروس ایدزی HIV اف درمان جبوان کسایه کو خطره توجبوني لسروان هيا تاقي كرنا وان ديار كريا كو بريجيا 75 صدي ريل فاغوهاستنا فيروسي تي گرتن اگر باورين جدا جي هبن لسر وان حبا لي تفايا زانا و لي فاكولان لكونفرانسي مالبورن لي استراليا دي بيجن چنتي او نيزيكي چارا سريا في نخوشيا كو جاك دبن بهیویا ساغی و سلامتی جوارا گلی تماشاوان هجا ام دزانن هریما کردستان عراقی و هریمین کردا بگشتی و بلکی روشلات ناوین جی نخوشیا ایدزی و ویروس HIV گلک کیما اون دکارن برنامه کرد کنکشن لسر مالپرن دنگی امریکا و دنگی امریکا تماشا بکن و هر وصال لسر فیسبوک برنامه جی حتا هفته عبی داخل شما و ستاف برنامه هیویا خوشی و شادی جوارا دکن خدا حافظ